Assalomu alaykum bayka. Aleykümselam. Biz kontrolörбүз свет боюнча. Анан кандайсыз байка? Qanday olmalı? Kudayga şükür turabız. Жакшы Кудайга шүгүр экен. 1 сом 48 тиын деп жатсыз. Bala. Niye yazıp atasın? 1 som 48 tiyin ne? Ben çünkü men jönököyle жашаган адаммын айланайын. Аксакал, сиз жаңылыктарды көргөн жоксузбу? Жашоосу Кудайга шүгүр болгондор 1 сом 48 тиындан төлөйт. Жүрү кет. Yatağın mı oluraymış? Baya börk al dese baş algan akmaktar uşular go deyim. Kudayga şükür dep de aytalbay kalasızdı. Anda çüt şükür.